Rohit नमस्ते प्रिय दर्शक, आजू के यात्रा में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। आजू की यात्रा मोरंग जिला के विराटनगर से लके सप्तरी जिला के राजबिराज तक है। चलिए शुरुआत करल जाए। Chandni Chowk by Biratnagar. Bargaki Chowk by Biratnagar, Morang. Golden Park College. Arya Noro Hospital. Birat Health College. Biratnagar Gate. Me talking with old man. Open rice field around. Do hobby Sunsari. Inerwa, Sunsari. Koshi Tapa Wildlife Reserve. Bonabari, Sunsari. Koshi Barrage.
Kankalini Temple, Varda. Varda, Saptari. Rice fields. Hanuman Nagar. Village. Buffalo. Kato River. Ashia Party Palace, Rajbiraj. Krishna Party Palace, Rajbiraj. Chinmasta Hospital, Rajbiraj. Gajendra Narayan Singh Hospital, Rajbiraj. Election campaign. Netta Chowk, Rajbiraj. Our destination, Tribhuvan Gajendra Chowk, Rajbiraj. Thanks for watching.